Queen Marilee de Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Angel Bautista, Eduardo Tuazon Jr., Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Abelardo and Lourdes Sailo and family, Leanne Macapagal, Arian Garcia, Joanne Abigail Tuazon, Cel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Neil Brian Maglaki, Hazel Q. Sikat. Manalangin tamo naman para King Malagwang Kapaldanan, Di Winston A. Chan, Danilo Batak, Mary Blaze Sampang, Zaida Lorin Hope Matitu, Marie Loli, Architect Ted Narciso, Hermina Bernardo Asuncion, Maria Carmela Reyes, Ernesto De Leon, Rodi Muyargas, Manuel Pineda, Rico Sabado, Melody Cruz Sohail, Raymond Alfonso, Cel de Guzman, Pedro Trinidad Jr., Julius Jan Mercado, Corazon de la Cruz. Yabetala naman king kekatang panalangin, ding donors tamo para king bulaning Marso, Ella Gomez, Pasing Samia, Eloisa Peñaranda, Yoli Pineda, Winnie Josephson, Grace Mortel, Fe Atanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo, and Tony Cortez. Para karing kapatad tamong mayang obye, manalangin tamo para king alanggang kapayapan, Di Maria Luz Gintu, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlin Dawan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Pasencia C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Abelardo Yalong, Alejandro Yalong Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carreon, Pedro Liangco, Jose Timog Jr., Dimpna Bernarda and Leonardo Macapagal, Onofre Yambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Hona Viswing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Zenaida Juan, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carreon, Pedro Liangco, Jose Timog Jr., Marvin Sablan, Leonor Yalung, Teresita Mercado, Catalino Cortez, Eduardo Jan Tuazon, Consolacion Rivera Yalung, Reverend Father Aristotel de la Cruz, Purita Zapanta Sampang, Escolastico Yalung, Tasciano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adelaida David, Nicole Manarang, Veneranda Yabut Messina, Valentin Almario, Aurora Almario, Siriaco Almario, Benita Almario, Efren Francisco, Ronaldo Panisales, Tomasa Panisales, Aurelio Panisales Sr., Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emilardo Yalung, Ricardo Sr. and Eufresina Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Bianca Cortez, Jose Quezon para kanyang second death anniversary, Jose Carlos, Luis Lopez, Bianca Lopez, Jacinto de Dios, Irene de Dios, at Ding Maldang Kaladoa King Purgatorio.
King lagyo ning ipapo, ning anak ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang sa Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiagom ning banal na Espiritu manatili kay kayungan. At keko antimorin. Kapatadi sa janta, laring kaya katang sarili, king pamakiabe tamo, kaniting panalangin at pamagdawon king Eucharistia, kapamilatan ning pamanyisi tamo, karing kaya katang kasalanan. Iyag kastang miyag nanagnan ing kapanisyan, aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, imi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinitay panigapu ko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablangangel ampong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, ikaying panibataning sablang pakalulu at sibul ning sablang kayapan, pepakit mo king ing pamagayuno, ing panalangin ampon pamaglimus, makabiye kapaldanan, karing taong makasalanan. Tingiran mo sanang mitmong pakalulu, ing mapakumbabaming pamangilala king kasalanan mi, ban kanit lang ining duro kumila keka ring konsensya mi, pangayintuliran mi naman merinan alang kupas sa kapaldanan, paulining lugod mo. Itiyaduan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyan po magari kambe mo, king kami atunganing banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Ing Diyos, kikas ng alangan, denik amano, nga nang migsalita. Ako ing ginu, akekang Diyos, amilwal keka king labod ning Ehipto, ing lugal anong nuka mayalipan. Eka mikakaaliwang Diyos, subali kako. Eka mandukit idolo, o kaya skening nano paman, king banwa babo, king labwad lalam, o king danuman, lalam ning labwad. Eka duro ko karela, ni emula sana samban. Uling ako, inginu, akekang Diyos. Diyos kong mapangalulu, at biyasang gaganti, karing penganakda, ang gana karing apu, ring sepupunan, at apurang tud, ding pengaring masama kanako. Dapot, papakitnan ko lang ganaka, ring libo-libong daida, ring lulugod kanako, at tutupad karing kanakong kautusan. May gagamitan king alang kabaldugan, ing lagyuning ginong kekang Diyos, uling ing ginu,
ene paboren, emi parusan, ing ninuman gagamit, king lagyuna, king alang kabaldugan, apamangamit. Ganakan me ing aldo ning sabat, at pabanalan me. Kilub ding anam aldo, magobra ka, at gampanan mo ing sablang obra mo. Dapat, ing kapitong aldo, metong yang sabat, para king ginung kaya kang Diyos. Ala kang gagampanan na numang obra, king aldo ito, at emu, ika, nune pati na ing anak mong lalaki, at ing anak mong babae, ding alipan mong lalaki at babae, ding kekang animal, at ing dayuan, amaki pamalen keka. Pablasang kilub ni nga na maldo, ing ginu, gewa na ing banwa, at ing labot, at ing dayat malat, at ing sablang at sukareti. Dapot, king kapitungaldo, pepay nawayo. Ito ing sangkan, nung bakit, binindisyonan na ing ginu, ingaldo ning sabat, at gewa ning sagrado. Igalang may tatamu at imamu, banlambayan ing biemu king labwad, ababyan na keka ning ginu, a kekang Diyos. Eka makamate, eka makipangalugod, eka manako, eka babye, pamanyaksing, etutu, laban king para mong tao, eme pangaybugnan, ing balening para mong tao, ni eme pangaybugnan, ing kayang asawa, ni ing kayang alipan, lalaki yaman o babae, ni ing kayang baka, ni ing kayang asno, ni ing nano paman, pibanjana. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Ing batas ning ginu ganapyo, babiyang panibayong biye, king kaladwa. Ing tuntunan ning ginu matatagyo, king taong alang balo, kabyasnan, ing babyeno. Ding kautusan ning ginu matulid lo, king puso ning tutupad karela, babielang tula, ing yuyutos ning ginu, malino, babies sala, karing mata. Ing takot king ginu dalise, at manatili kapilan paman. Ding atol ning ginu pawalang katutuan, at makatuliran langan.
Pibuburyan lang may git paking gintu, may git paking dalis dining gintu. Di nga mano na may git layumo, kesa aking pulot panilan. May git paking pulot panilan, akayakwa-akwa. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan Karin Corinto. Ding Hudyo, makidwang lang mala, bilang katibayan, at ding Griego, kabyas na naman ing panintunando. Oy ni, ikami naman, at ikami keti, manaral tungkol king metong a Kristong, mi paku king krus. Para ka ring Hudyo, iti metong yang sagabal, a era agyong lakbangan. Para ka ring hentil naman, iti metong a kamulangan. Dapot, para karetang inaos na ning Diyos, Hudyo laman o hentil, metong yang Kristo, a upayano at kabyasnan ning Diyos. Uling ing balamo kamulungan ning Diyos, may git palak kabyasnan, kesa aking kabyasnan tao. At ing balamo kay nan ning Diyos, may git palak sikanan, kesa aking sikanan ning tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Diyos, tutuneng liguran ing yato, ang gakig binyene ing bugtong ng anak, ing ninumang salpantaya king anak na, at tsukaya ing biye alanganga. Ing ginumanatili ake kayo, At kekaan timorin, pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang sanuan. ligaya keka o Ginoo. Mapilanayal do bayo miras ing Paskwa daring Hudyo, Yesus sinubaya Jerusalem, karas nakilubning templo, disnana laring taong mamisaling baka, tupo ampon patipati. Antimurin ding talapaglibe, kwalto, pakaluklukla karelang lamesa. Ginawayang pamarug, king mapilan kapirasong lubid at penabi na langan lumwal king templo, pati na ring baka at tupa, at saka nala pinyambulat ding pera daring talapaglibe kwalto, penwag nala ring karelang lamesa, at nga nang sinabi karetang mamisaling patipati, ilwalyuketi ingay ganaganang yan, at tuknangan niyeng gagawan palengki, ing pibale-bale ng ipako. Kanitara aga nakaring alagad na ingamano ning kasulatan, mi kakalukuku puso, king pamagmalasakit,
king pibale-bale mo. May kialamla ring Hudyo at ngara, nanoing wagang apakit mo ke kami, para apamatuliran mo ing ke kang depatan. May kibat Jesus, lasakan niya iting templo at kilubning at lungaldo, italakad keng pasibayo. Ding Hudyo ngarang minatba, 40 at 6 mabanwara na yung gagawa niting templo at ika, italakad me kilubning at lungaldo. Dapat yung templo nga manwana, yapin itang kayang katawan at inyang sinublineng me biya Jesus, aga nakadaring alagad na king sinabi napin iti at may niwala la king kasulatan at king sablang sinabi ng Jesus. Kanitang Jesus at yu Jerusalem para king piyesta ng Paskwa, dakalang may niwala kayo, inyang atangalandala ring mikakaragul awagang depat na. Dapat Jesus napikatiwala ing sarili na karela, pablasang balo na langan ding tao. Nakailangan ing patutu tungkol king nino pamang tao, huling Jesus, balo na ing atsuking puso na ning balang tao. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian ke ka, O Kristo. Anya pong anak-anak kong pari, mas payat ko at lupa kong kapanipaniwala. Lalo na neng sa kaya kung jeep kanita bayo kumpari, ausan ako ning driver, boy, lusog kang bagya. Ang niyang miyasayin ko seminaryo, nengating kong instruction kareng seminarista. Minsan, makatadwa, makatatlo, da pamintuan, itang kapat, magulisak la. May kamwanan la. Makanyan la naman deng school directors kung lay kanita, deng instruction ko, tuturo ko la. Minsan, makatadwa, makatatlo, da agagawa, pangapat, mga gulisak lang. Ita po talagang gulisak mangalgala na itang pagawa ko agyudang gawan patingapon at misubmit lang agad-agad. Kung naman po gagawan pa na ita, kung umpisan king gulisak. Nune kaibat namo, potang kinat muna ako at itang asahan mo, kaya magagawa. Neng minsan atin niyang lugal ing malambot pamakisabi. Neng minsan atin niyang lugal ing magmatas ka boses, pero atin niyang masanting parasan. Neng kay kakatamong kasaysayan ning Pilipinas, ne po, sinawatan na kitang martial law, megtasta na boses. Anyang dakal noreng mga wala. Megtasta na boses, mimwa, uling paulagantamo, ing demokrasya, ing kalayan, ing corruption kasamantamo, anyapin magtastamo boses. At inyang lugal ingaw sandang agresyon, iba't tsaking Latin ay amanong agredi, ing burinang sabyan to go forward,
to move against ing aggression. At atinyang parasan amasanting ing aggression. Aliwaya po ini keng gera, ne? Aliwaya keng gera. Kasi ing gera, aggression niya naman, pero burimeng sakupan, pailalam me, itang metong abansa. Aggression niya mo naman ito. Pero aliya moving forward and aliya moving against. Ing binasa tamang ebanghelyo ngeni, metong iya kareng kwento, anong nuka rin, ing ginutamong Yesu Kristo, aggressive yun. Nga naning ebanghelyo, ginawayang pamarog. Mimwayang. Penabinala. Ding magtingdang patipati bakang. Penyambulat na lamesa. Ding maglibe kwalto. At nga nang sinabi karela, ilwalyo yan. Tuk na nga niyeng gagawan palengki. Ing pibale-bale ng ipako. So ing aggression, no? King pamamunta na Jerusalem, ikit no, ing templo asneng karinat. Konteksto, ne po? Banwa-banwa deng Hudyo pupunta la Jerusalem, king Temple of Jerusalem, para samba, para makipagkasundo king Diyos. At king pamamuntada ka rin, atin lang obligasyon mamie temple tax. Okay po? Bala mo collection. Kalupadareng iglesia tin lang ikapu. Ne po? Deng Hudyo tin lang half kapit ng shekel mamayad lang tax. Oneng, metong yamong denomination or metong yamong klaseng kwalta ing tatanggapan na ning templo. Deng pupunta Jerusalem, miyayaliwalang bansa. Anya, kailangan dong palibe deng kwalta. Bahan kanita makapamayad lang temple tax. Ketang libayan kwalta. Deng pwede mong maglibe kwalta, detang aprobado da ding opisyal ning templo. At inong kaltas kanita. Deng opisyal. Anyapin deng maglibe kwalta, patungan de ing exchange rate kanita. Metong iyang source ning overcharging, top up keng exchange rate kanita. Metong ito, amag dinat keng templo ning Jerusalem. Inkadwa, detang bisang makipagkasundo king apong Ginoo at bisa lang mga di, kailangan lang mag-offer a animal, pati-pati, miyayaliwang offering. At detang pwedeng mamisaling animals, aprobado no ning templo. Atin lang bayad ketang pwesto da. At detang mamisali, siyempre kwanan detang pemayad ng upa. At patungan dala reng animals pamisalida. So ing monopolya, king pamangawang kwalta, exchange rate, pamamisali, animal, ing temple official iyang magdikta. Monopolyaya. Anyapin, dakal lang magtinda. Meging komersyo ya. Meging palengki ya. Nga naning ebanghelyong binasa tamo. Anyang datang ya. Yung ginutamong Yesu Kristo king templo. Akit na yan. At makanyan niyang mimwa. Muna, magagawayang marinat. Panibatanin ning dinat ing templo asukat
balene ning apong Ginoo. Eye gagawan palengki ing pibale-bale ng ibako. Pero eye mayayari kitang agresyon ng penabi nala. Aliya mayayari ka rin. Uling isasabihanan ng kasulatan nga, no, mikakaluko ko puso king pamagmalasakit king pibale-bale mo. Pibale-bale ning Diyos. King English, zeal for the house of God. Zeal for your house consumes me. Oy ting maragul kong pangabalanan, ing pibale-bale na ning Diyos, maging malinis siya, maging lugar ni ning pamanalangin, maging venue ni ning pamakikasundo king Diyos. Ing mumunan ng purpose ning templo, ning pisamban. Makisabi king Diyos. Panamdaman niya, kayabe niya ing Diyos. Ustong di natanmi, makasumami, makalako focus, king pake na ning templo ning Diyos. Ngayon pong Kwaresma, pwede tayo pong maging agresibo kalupa na ning ginutang Yesu Kristo. Ilakoing dinat. Pero agresibo, mas moving forward, pupunta king balening Diyos. Samban niya ing Diyos. Alimu kabud maglako. Alimu gugulot king kasalanan pero mamarap king mayap. Inggewa na ning ginutang mong Yesu Kristo king templo ning Jerusalem, anyang pinyambulat noreng lamesa ding maglibe kwalto at penabi nala, anyang penabi nala, ding makarinat. Balamo mo megdeklagyo. Epo, leko na itang lumot karetang PVC pipe, ama karinat keng danum. Ima ko na bengi o napon pepay naman keng ginger, linaso, ang po pang kalamansi plus honey, uling sisipon niya at manguko, bahan kanita mabaklas, itang kayang sipon at lumwal. Madeklagyo. May itong yung paralan ko ito ay effective keng sarili ko. Pepagawa ko kang ima ko. Deklaging. Makanya ning gewa na ning ginutamong Yesu Kristo, impamagdeklag, pamaglako kitang baro, pamaglinis kwarto, o kaya bale, pamaglinis sarili, bahan kanita makapangisnawa ko. Pero kamo kabud mangisnawa, bahan kanita dakal kamayap ay agawa. Ustong adiklag me, ingke kang biye. Ingke kang sarili. Siguro pong yan yung Kwaresma, panyambulat tamo, panugse, ideklag, ingke katamong sakit loob, ne, makaskup salo ite. Dahil kaya katamong aliwang isipan a emasanting, maka-stress ite. Ideklag tamo yung katamong sariling perspective, magduda ka rin kang kasiping bale. Nabala mo atin lang ating balak mangwakeng gamit mo. Ideklag ito. Magduda kay ng asawa mo, aliwaya mo, kimot ngening patingapon, pagdudan mo ne. O kaya, namila ko yung pamisip mong marok,
Kangapong Elmer, striktuya kasi. Lala na yung gawa nung mangulisak. Diklag. Detang makasagabal, detang makabarado. Karen kaya katamong uyat. Abala mo manipon kolesterol. Karen kaya katamong uyat. Idiklag mita, ilinisan mita, palisan mita. Pero ang miya papalisan. Gawa ka naman positive actions. Action lang makayungyong king kaya pa na ni nga pong Ginoo. Kalupa na ning mga di, mga musta, going out of your way para gawang ditak akayapan. So aliya mo deklaging, nune clogging yan naman of positive actions. Ideklag me, ingbiye mo yung sarili mo ketang negative, ketang makasumbagal, at i-fill up me ketang mayap a aksyon. Ini ing bibiyen ng pamikatagon ning Kwaresma kekatamo. Metong yang paralan ning renewal ing declagging and filling up with positive actions keng bietam. Talakad tao po, ipasyag tayong kekatamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang lubos mayupaya, linalang king banwang ponyatu, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepayta siya banwa makaluklok wananing Diyos, sigpang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabi ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasablirang mering mete, at king bie alananga. Amen. kapatad, sukat tamong manalangin karing sablang panahon, dapat lalong-lalo na kaniting panahon ng Kwaresma, sukat tamong tapat magbante kambiyan ng Kristo at manalangin king ipatamo. Nga tamong makibat, Ginoo pakalulu. Ulitan tayo. Ginoo pakalulu. Banding Kristiyano, no karin man, makibat laking amon ning amano ning Diyos, kaniting banal na panahon, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Banding tao, no karin man, magobrala para king kapayapan, ban agawa dalareting aldo, kalugod-lugod a panahon, king saop ning Diyos at ning kaligtasan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Banding sablang mi kasala, o meligamgam na, o merimlana kasalpantayanan, mibalik lalub king Diyos, kaniting panahon ning pamakisut, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Ban itamongan, mabiyasa tamong sumisi, at painggulot king kasalanan, king kabilugan tamong puso, at maglarin king kasiran, apepasari rareti, king biering kapatad tamo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. O Ginoo, mibalik ya sana lubke kayong balayan mo, at layon sumuyo ke ka kabilugan dang puso. Kambening kapanaligan, manyawad kaming sawok mo, at tamasan mi sana, ing pakalulo mo ang ponlugod karing biyemi. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning ginuiting daon karing gamat mo. King kapurian po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, mayaplak ka sana kareting yayampang mikeko, ban ikaming sablang manalangin para king pangapatawaran da, ding sablang pamikasalami, mabiyasa na kami man sanang mamatawad karing kalupaming tao. Itiyad ban mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kaya ka yat antimorin, nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing pasalamatan da kakapilan man ampon nukarin man o Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugon ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Tinayid mi ing meto ketawan, akakapkap busal ning karalumduman, at delane king sala ning kasalpantayanan, king kapamilataning pamikatawa ng tao, at detang mga bayit alipan ning kasalanan na mano, pepalyaryanan lang mga yampun anak mo, king kapamilataning pangadilura, king danum ning pangaduang pangabayit. Ulinita, ing banuam po niyato, bisasan metong lang midadalit bayong sunis, kabang sasambanda ka at ikami, kayagom ding saglang anghel ning banwa, papasyag mi at ngaming kakanta. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi itugtog me ing espiritu mo, antimoing titi pang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at parake kami, gawa na lang katawan ng pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyaya, at bayo na kusang lubdinawo ning bieno king pamaylasa ampon kamataya no. Kinwaning tinape, pe pasalamatan nakat pinuri, piraso ne ing tinape, dinwang neiti karing disipulo na nga no, kwananyiti ikayungan at mangan kayo kaniti, ulingiti iying katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinuwani yung kalis, pasibayo, pasalamatan, nakat pinuri, dinwang neiti karing disipulo na nga no, kuanan niti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ako, ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagan na kayo kanako.
Ipasiyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Inihangin ng gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebie, darawon mi kekaiting tinape ning bie ang poning kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ampon sumuyo keko. Ikamingan salang misulusulo, king katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal na Espiritu. Ganakan me oy pa ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod kamben ng Francisco ing Papa mi at i Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ning kapatad mi aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, idala mula at ding sablang mayango na biye king pakalulo mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye langanggo. Ban kambening no na Virgen Maria induning Dios, kambenang San Jose ng esposo na, kambering no na apostol at kambering sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka king keka bandaring panahon, apurian ang pon apaligayan da kasana. King kapamilatana ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampon kayo. Kagum ning banal na Espiritu, sablang parangalampon ligaya keko Dios ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Amen.
Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamalalipan ning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. O Diyos ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi no na ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metungan me agpang king kaburian mo. Ika mabibiyan pon magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaan ng ginumantabi sa kapilan man kaya kayo. At kay ka antimorin. Bakit tamong ngayon mikakami atong tamok king kapayapan? Kaluluwan mo kami. Kaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amin ang ako, ikasalanan ninyato. Ibiyemuke kami, ibiyemuke kami, ibiyemuke kami, Diyong kordero ng Diyos, niyang milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na ring mayayawos para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginoo, e kung matampang tanggap kay ka, dapat yung kasmiyang amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O ginungening biriyan mo kaming tinanggap kareting banal na misteryo at keti paman king yato, papalyarian mo na kaming tanggap king tinapening banwa. Mapakumbamaming ipaniga po keka, king iting misteryong gimpanan mi. Apatutuan mineman sana, king pamibiye-biye mi. Itiyaluan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. luklukay po sa guli. Ibigay kayo po yung final report ng kakatamong Fiesta 2024. Then po may report na law. Then donations in kind. O rin mag-donate pa anyang kapiestan mismo. Donation in kind. Dakal pong salamat. Mika at lutamo pong Corporal Works of Mercy, parte na ning pondong kolekta tamo, binyeta mo karening atlong institusyon na po, adwalang orphanages, metong iyang sukulan. Pasalamat ko po walang may lakwan king sukulan na niyang puntalan tayong sukulan. O rin naman po rin donations in kind, ay in cash, manibat February 1 hanggang kapiesta na mismo. Dakala po. Kung sakaling natin kayo donate po at ay milis na kedi, pabalwan niyo ko po. So, orin na rin linob, 860,000 for 41 days. Po. Mag-average na pong mga 20,000 a day, alulo, for 41 days. Then naman po rin kaya katamong mass intentions, manibat February 1 to 10, itang February 11, itang piyesta mismo, at itang Aldona ning La Concordia, February 17, 165,695. Then naman din kaya katamong mass collections, may punta mo naman kaya katamong fiesta funds. Po. Ela po may pupunta ka na ako rin. Then 9 masses king novena, then 9 masses anyang fiesta mismo, February 11. At then ang misang La Concordia, total do 477,995. At then kaya katamong atlong donation boxes. Maging 4 lang yung piyesta uling, may kabitamo mo naman donation box kitang CR. Po. So yung total da 68,062. Deta mo pong aldo na ning novena, itang aldo na ning piyesta, milakola laman, at anyang February 17, milakola hala naman laman. So yung total cash receipts na po, 1.5 million for 42 days. Po. Isa ako magpiesta bulan-bulan. Eta mo po mag-distribute the envelopes, eta mo PEPAL wall raffle tickets, at eko PEPAL wall solicitation letters. Simple mo pong appeal. Puhunan wawa nga rapid. Po. Pero dakala pong mga nakabaludan naman ingay katamong pamangailangan. Po. Dakal pong dakala. Salamat. Palakpakan niya po yung sarili uling. Ikayungan mimiya kayo. Sinimba kayo. Binulog kayo kareng doon. Kaya katamong collection boxes. Then kaya katamong disbursements. O rin po. Detang 24 lamps ang po pang traffic materials. Pigas to Santana Labang kanita. Gamit la for the next 3 to 5 years. Po. At ining kaya katamong contingency expenses, kaya biya po kinitang pabulan na sweldo dareng staff, kuryente, ang po pa yung other expenses, King's Shrine. So, miyabi kareng expenses. Po. So, yung total is 1.2 million in expenses. O rin po rin pigaso sa tamong traffic materials. Maka-store la kitang old shrine. Pwede talang gamitan ngayon Holy Week lalo na dening lubid
para keng Webis Santo, ulin dakala kanyang Montakeni, keng Webis Santo. Yung kaya katamong summary, yung total linob in cash, 1.5, may damtamong initial fund agamitan, 640, yung total operational fund is 2.2, minus expenses 1.2, ing balansi 1 million. Ibalik tala ret ang indam tamong 640, so ing mitatagan 367,808.01. So may kasobra tamo pa po. Denny, may puntala kay katamong fiesta ang popang project fund. Ne po. So ela magastos Denny, magastos lamo ka rin kay katamong projects. Nano kung buri yung project, misa ko kung mamisalita mong makeup, ang popang kaya. Dakal pong salamat ka rin ng sinaw, maribat, kim pabula na ng February at pabanwa mo rin na po, dahil kaya katamong Rectoral Council, Finance Council, altar servers, church greeters and collectors, LECCOM, EMDC, dahil media tamo, dahil choir, then kay katamong dening ayasahan kung ausan pacheting kung aisip pagawa o rin po agad lang pupunta Kenny po. Yung kay katamong monthly report, so uling alayang expenses itang usual tamong yearly o rin po ring donors in kind. Mi kabit alikeng fiesta no nekeng kumbinto, may po papakeng shrine. O rin po rin cash receipts, alinob, anyang February 3, February 4, misa, ang po pang February 2 to 16, and 18 to 29, and no fiesta-related activities there or misa, anyami puntala kay katamong shrine fund. So already po, in total the 162,960. At already rin mag-donate in cash for the shrine. Di-distinguish kaya po yung donation para shrine, po yung donation para project, o kaya donation para fiesta. Po, balang Then po, then rin kaya katamang bulan-bulan gagamitan, panggastos, ang po pang income. 29,500 la po rin individual sa mag-donate. So rin yung gastos tamong bulan-bulan, meta ginitang 162,000. May kuwala kayong fiesta expenses. Nyapin makwalta ko kanino niya. Then ang 162 divided by 2, atin yung share in rector, atin yung share in fund, shrine fund. Yung shrine fund tamong ini, atin yung 345,313. Aparte la, karetang sobra na ning fiesta. Dakal pong salamat, palakpakan niya yung sarili yung Pasibayo. Pasibayo, ing kaya katamong kumpisalan kanya pong Miyerkules. Ining Miyerkules na ngayon, manibat alas 5:30 hanggang alas 8:30. So ala pong novena kitang keng March 6 Wednesday. At oreta ring magpakumpisal po. Then kaya katamong Vicariate of St. John Marie Vianney, then pong parokya kaya Bacolor, ang po pang parokya King San Fernando, pero ing boundary na kita kin Dolores yun. Detang parokyang papunta king Cathedral, Santa Lucia, San Jose, Santo Niño. Ila rin parokya. So ila po bang assumption. Ila pong muntang papakumpisal kareng Pisamban Bacolor. Kami naman at Choking Bacolor, kami munta king San Fernando kareng parokya karin para pakumpisal. So agkatanda kayo po, once a year ini. Kumpisalan bayan. Kaya nila po, anam papakumpisal. Dakal po salamat, si Claude kayo po para king panalangin king Birhen.
Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamungan. O kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, indo ning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto karin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuario, ibat ka rin payabot mula din kekang kasaupan, at dakal na lang masakit at hinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mi pagkalob ko kayadwanan. Anting kapasalamatan karing saok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at sukaban wa misang banyay lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisulip mantibanwa. Ingka kanan mi king aldoldo, ibiyem mo kaya kami king aldongeni, ang panipatawad mo kaya kami ring sala mi keka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga yemo kaya paisaul king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo ka king grasya ang ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay at hunya pa namaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilanman, manggaman king alananga. Amen. Your praises we sing. You reign now in splendor with Jesus our King. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. In heaven thou blessed, your glory proclaim. On earth we your children invoke your sweet name. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. We pray for the church, our true mother on earth, and beg you to watch o'er the land of our birth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ingino manatili kay kayo. At keka antimorin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Yung misa mayari ni umekoking kapayapan. Salamat king Diyos.